whakaterenga kaha tēnei mo te kapa tactics. Engari rā, e rite ana e nei kai tākaro pēnei ia amorangi malesala mo te kēmu e kainamu mai nei. E mohi o pai ana mātou he kēmu tino whakahirahira tēnei mō tā rātou kapa nā te mea. E noho ana rātou te kau pēa ngā piro, ko mātou i runga i te lera me ki. E tai tuatahi ana mātou, engari kare mātou i te paku a wangawanga. Ahakoa kei te tihi o te maunga o te poitarawhiti, he wero nui kei te haere. Ko te huariri o te wā ko te Northern Stars, e noho ana ki te taumata tuawhitu. E ai ki te kaiwhakahaere a Donna Wilkins, ahakoa ko taha ke te rua wiki mai te tukinga o ngā kapa, he motu hake tēnei kēmu. The last game we only won by 2, so it was really tight. It was kind of like a finals atmosphere, and the difference, I guess, was we were playing at home. So we just have to take that same mindset when we go in this week to make it feel like, you know, we're playing as a team, take that home vibe with us on the road. And, you know, we've got Gina now as well, so that's a different look from that last match that we had. We really want to have a great start, because I know that if we have a really good start, that basically helps us throughout the game. But yeah, I think the big and the most important thing that Donna always tells us to make sure that we do our own job. Ko ngā ringa kuru a Charlie Bell, raua ko malesala tērā ngā kura huna o te tīma. Ko Bell tērā I whakawhiwhia I te kotahiro pai heneti o te kuru I te pōro I tērā wiki. Me te mea hoki, ko malesala te toki ki te kuru I ngā piro e rua. Ko te mana ko ia ka haere tonu tēnei āhuatanga, I a rāua e tuki ana ki te kapa Stars. We know that they do have a few silver ferns in their squad, particularly Mila, my girl Mila. She is really hungry for the ball, always wanting every pass, so we're just trying to look at that and also to see what their defensive lineup looks like. He nui ngā akoranga ko akuna ahau mai aia, ahakoa he tino teitei ia, I etahi wā ka homai ia I etahi rautaki, me whiu pēnei ki roto I tēnei wahanga o te koti. Ai he pai te hononga kei wanganu I a māwa. Ka peka atu te kapa tactics ki tāmaki makaurau. A ka timata te kēmu ki te kapa Northern Stars, hei te whitukaraka I te pō, hei tēnei hatarei ki te taiwhanga o Pullman Arena. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.